Ibihe byiza kuri mwebwe mukomeje kudukurikira, mukomeje kubana natwe muri aya makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Mu bishize twabigarutseho ko Ian Kagame ni umuhungu ubanziriza abucura wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, perezida Paul Kagame, akaba yari mu Bwongereza mu ishuri rya Royal Military Academy Sandhurst muri UK. Akaba rero amaze igihe mu myitozo ya gisirikare cyangwa se mu masomo ya gisirikare. Twabigarutseho tuvuga yuko mu by'ukuri yitegura kuba yasoza aya masomo, ndetse n'umuhungu wa nyakubahwa perezida Museveni wa Uganda, Lieutenant General Kainerugaba Muhoozi, yigeze kubigarukaho avuga yuko yifuriza amasomo meza umuhungu wa perezida Paul Kagame. Akaba rero abanziriza bucura yitwa Ian Kagame. Akaba rero uyu munsi aribwo yasoje amasomo ya gisirikare muri iki gihugu cy'Ubwongereza mu ishuri rya Royal Military Academy. Nk'uko rero mubibona ku mafoto, akaba ari Ian Kagame, uyu muhungu wa nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Umwe mu bahungu rero bari barebare cyane, bari mu basoje aya amasomo. Ntabwo ari Ian Kagame gusa wasoje amasomo muri ishuri rya Royal Military Academy, kuko mu gusoza aya masomo yasozanyije n'uwitwa Park Udahemuka ndetse na David Sengiyumva, nk'uko tubikesha ikinyamakuru The New Times cyandikira ku butaka bw'u Rwanda, cyandika mu rurimi rw'icyongereza. Akaba rero asoje amasomo nyuma y'igihe kitari gito rero ari muri iyi myitozo cyangwa se muri amasomo ya gisirikare muri ishuri rya Sandhurst muri UK cyangwa se mu bwami bw'Ubwongereza. Akaba rero abantu batandukanye rero by'umwihariko inshuti z'umuryango w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda bakomeje kugira bavuga ati congratulations, ati felicitation, ati mu by'ukuri ati turanezerewe kubona usoje aya masomo ya gisirikare. Uretse ngira ngo uyu Ian Kagame nta wundi mwana uzwi wa nyakubahwa perezida Paul Kagame wigeze ajya mu masomo ya gisirikare, kuko ntabwo byigeze bigarukaho. Gusa bivugwa ko Ivan Kagame, uyu muhungu w'imfura nyakubahwa perezida Paul Kagame, nashobora kuba yari yagiye muri aya masomo, gusa aza gusa nkaho ava muri iyo nzira yerekeza mu bindi bikorwa by'ubucuruzi nk'uko byagiye bigarukwaho. Dukomeje mu yandi makuru atandukanye akomeje kugenda avugwa, iminsi igera kuri 3 irihiritse muri Kenya hakozwe amatora ya perezida wa Repubulika, abagize inteko ishinga amategeko ndetse na guverineri b'intara 47 zigize icyo gihugu. Itegeko riha komisiyo y'amatora muri Kenya iminsi ntarengwa igera kuri 7 igatangaza perezida watowe. Kumenya perezida watowe bikomeje kuba urujijo, nubwo ikizwi ari uko agomba kuva hagati ya William Ruto na Raila Odinga ukurikije uburyo bari imbere mu majwi amaze gutangazwa. Ni perezida uzaba ari uwa gatanu Kenya igize, agasimbura Uhuru Kenyatta usoje manda 2 mu myaka 10. Ni ryari rero hazamenyekana uwatowe. Kubarura amajwi bikomeje kugenda bigura intege, gusa ikizwi nuko izi mpera z'icyumweru zizasiga perezida mushya azwi. Uyu rero agomba kugira amajwi 50 wongeyeho rimwe kwijana by'abantu batoye bose, kandi muri za ntara 47 nibura muri 24 akaba yaragizemo amajwi arenga 25%. Ibyo iyo nta mukandida ubigezeho hategurwa icyiciro cya kabiri cy'amatora. Ibi byose rero kubigenzura bifata umwanya, ari nayo mpamvu rero kubarura amajwi muri Kenya bitoroha. Ibindi bikomeje guherekeza kumenya uwatsinze. Abaturage banyotewe ni kumenya uwatowe, ariko ntibarimo rero koroherezwa n'itangazamakuru ryo muri Kenya ririmo kwerekana imibare idahura kandi isoko yayo yose ari muri komisiyo y'amatora. Ni imibare irimo kugenda ikusanwa ku biro by'itora bigera ku 46,229 ubwo iyi nkuru yandikwaga. Niburi byavuye muri biro bigera ku 41,379 byari bimaze kumenyekana ko William Ruto ari imbere n'amajwi 49.91%. Raila Odinga akaza ku mwanya wa kabiri n'amajwi 49.42%. Iyi ni imibare rero y'ikinyamakuru Nation. Icyakora bitangazamakuru byinshi cyane birimo kugenda bifata amajwi amaze gutangazwa kuri biro by'itora bikayashyira mu ikusanyamakuru ryabyo ariryo ryerekana umukandida uri imbere. Ntabwo rero birimo guhuza imibare, kuko iki gikorwa bitarimo kugikorana umuvuduko umwe, ndetse buri gitangazamakuru kigahera ku biro by'itora gihisemo. Perezida wa komisiyo y'amatora muri Kenya Wafula Chebukati kuri wa 4 yabwiye itangazamakuru ati nta gikuba gikwiye gucika kubera itandukaniro riri mu mibare irimo gutangazwa n'ibinyamakuru. Ati imibare irimo guturuka ahantu hamwe, ati uburyo buri gukoreshwa nibwo butandukanye. Ku iherezo ngo imibare igomba kuba ihuye. Ku ruhande rwa komisiyo y'amatora, uretse gukusanya imibare harimo no kubaho uburyo bwo kugenzura buri jwi, ibyo nabyo bigatwara umwanya.
mu buryo amatora yabayemo rero ku biro by'itora amajwi yarafotorwaga akoherezwa komisiyo ariko mu gikorwa cyo kugenda bahuza ibyo bafite mu mafoto n'ibigaragara mu nyandiko bifite imbere yabo, ibyo bikongera akazi kagomba rero gukorwa, bityo kumenya uwatsinze bikarushaho gutinda. Ni igikorwa kirimo kubera mu murwa makuru Nairobi, ku buryo rero kwegeranya aya majwi nabyo byatwaye umwanya ukomeye cyane. Mu bagize inteko ho bihagaze bite? Kugeza kuri uyu wa kane amajwi yaramaze kubarurwa, n'ubundi yerekana ko amashyaka ya Dr Ruto ndetse na Odinga ariyo aza imbere. Ihuriro ry'amashyaka ryiswe Azimio la Umoja ryatanze Odinga umukandida ku mwanya wa perezida, yari rimaze kugira imyanya 134 harimo 88 bo mu ishyaka rya ODM. Ni mu gihe ishyaka United Democratic Alliance UDA rya Dr Ruto umukandida rimaze kugira imyanya 101. Ni mu gihe kandi andi mashyaka bahurira muri Kenya Kwanza harimo Amani National Congress rya Musalia Mudavadi na Ford Kenya rya Moses Wetangula. Buri shyaka ryabonye imyanya kuri 6. Umutwe w'abadepite ukaba ugizwe n'imyanya 349. U Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibyemeranya kwifatwa n'ifungwa ry'umunyapolitike Paul Rusesabagina. Leta Zunze Ubumwe za Amerika isabira gufungurwa. Ibi byongeye kugaragara mu kiganiro abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bagiranye n'abanyamakuru mu Rwanda. Minisitiri Anthony Blinken wa Amerika asanga uwo munyapolitike yafunzwe mu buryo budakurikije amategeko. U Rwanda rukemeza ko nta gitutu na kimwe cyakora kuri iki kibazo. Asumutakawe mbere yuko agirana ikiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri Blinken n'intumwa ayoboye mu ruzinduko rw'iminsi 2 mu Rwanda yagiranye ibiganiro na Perezida Paul Kagame. Blinken yasobanuye ko ibiganiro byabo byagarutse ku mubano hagati y'ibihugu byombi, ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kimaze iminsi, n'ikibazo cy'umunyarwanda Paul Rusesabagina ufite uburenganzira bwo gutura muri Amerika ubu ufungiye mu Rwanda. Ku mutekano mu karere, Blinken yabwiye itangazamakuru ko igihugu cye gishyigikiye ingamba zafashwe ku rwego rw'akarere zirimo ibiganiro bya Nairobi bihuzwa na Perezida Uhuru Kenyatta n'izindi ngamba z'u Rwanda zigamije umutekano n'ituze mu karere k'ibiyaga bigari. Yavuze ko hari amakuru adashidikanywaho yemeza ko u Rwanda rushyigikiye umutwe wa M23 ndetse ko n'igisirikare cya Kongo gitera inkunga umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Kuri iyi ngingo yavuze ko yabivuganye n'abategetsi bombi, abasaba kugerageza guhosha ayo makimbirane no gufasha kurandura iyi mitwe. Ubutumwa nahaye abakuru b'ibihugu byombi Kagame na Tshisekedi ni bumwe: inkunga iyo ari yo yose cyangwa imikoranire n'umutwe witwaje intwaro ishyira mu kaga imiryango mu burasirazuba bwa Kongo kandi ikanahungabanya umutekano muri rusange. Buri gihugu cy'akarere kandi kigomba kubaha ubusugire bw'ibindi bihugu. Ubutumwa kandi nibwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika boha n'ibindi bihugu by'akarere. Twabonye aho kunanirwa kubahiriza iri hame bishobora kugeza abantu ingaruka zitabarika z'ubugizi bwa nabi bumaze imyaka 40 mu burasirazuba bwa Kongo bwahitanye ubuzima bw'abantu barenga 5 miliyoni, izindi miliyoni nyinshi zikurwa mu byabo. More than 5 million people and displaced millions more. Ku ruhande rw'u Rwanda, Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Vincent Biruta yasobanuye ko ibyo Kongo ishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23 atari byo. Ntabwo u Rwanda ruzugera rurenga imipaka rugiye gufasha uwo ari we wese mu bikorwa arimo icyo yabaharanira cyose. Nanone ariko igihe umutekano w'igihugu ubangamiwe, ukaba ubangamiwe n'abantu babarizwa hanaha, kuko byerekeye n'ubusugire bw'igihugu, ntabwo bivuga ngo umuntu agomba kuba yakinjiyemo. Ubwo ni uburyo bumwe, ariko muri iki gihe ushobora no guhagarara, ni nk'uko nahagarara ngaha ngatera ibuye ku muturanyi. Ibyo nibyo bishobora gutuma icyemezo cyafatwa cy'ibikorwa byakorwa cyajyana n'uburyo n'isoko y'umutekano muke uko bimeze. Usibye iby'umutekano muke muri aka karere, Minisitiri Blinken yanagarutse ku kibazo cy'umunyapolitike Paul Rusesabagina wakatiwe igifungo cy'imyaka 25 mu Rwanda nyuma yo guhamwa n'ibyaha birimo icyiterabwoba. We have been clear about our concerns related to twagaragaje neza ibiduhangayikishije ku byerekeye iburana n'ikatirwa rya Paul Rusesabagina, by'umwihariko kuba nta cyizere ko yaburanye mu buryo buzira kubogama. Turakomeza gusaba guverinoma kwita ku byarengerwaho n'amategeko muri iki kibazo, igashyiraho uburyo bwo kwirinda ibidakenewe byagiturukaho mu bihe biri imbere.
agize amahirwe yo kubiganiraho na Perezida Kagame muri iki gitondo. Ntabwo ndi buvuge ingingo ku yindi y'ibyo twavuze, ariko tuzakomeza kubiganiraho. Agize kandi amahirwe yo kuganira n'umuryango wa Paul Rusesabagina mu minsi mike ishize, nabo tuzakomeza kuvugana. We'll continue to be in contact with them as well. Minisitiri Vincent Biruta w'u Rwanda yasubiza kuri iki kibazo, yemeza ko Rusesabagina yafashwe anaburanishwa mu buryo bwemewe n'amategeko. Rusesabagina ni umunyarwanda wakoze ibyaha bizwi by'iterabwoba, yashyizeho umutwe witwaje intwaro uraza wica abantu mu Rwanda, yarafashwe acibwa urubanza mu buryo bwubahirije amategeko. Kuri twebwe rero urubanza rwararangiye, rwaraciwe burundu. Harimo abandi 20. Uyu munsi rero gufata umwe gusa kuvuga ko kubera ko yari afite ibyangombwa bimwemerera kuba muri Amerika, rero gutekereza ko hari igitutu kizatuma abanyarwanda bazabyuka mu gitondo bakumva ngo hari umuntu wafunguwe kubera igitutu cy'amahanga abiriho. Igisubizo cya Minisitiri Biruta ku cyifuzo cy'amahanga cyo kurekura Rusesabagina nicyagiye kure n'icyo Perezida Paul Kagame aherutse kwandika kuri Twitter asubije abakomeje kwerekana impungenge batewe n'igitutu cy'amahanga gisabira Rusesabagina gufungurwa. Abinyujije ku rubuga rwe, Perezida Kagame yasabye abantu kutagira impungenge. Mu butumwa bwe, umukuru w'igihugu yavuze ko nta mpungenge bikwiye gutera kuko gushyira igitutu ku Rwanda bidakora. Nyuma y'aminota mike avuye mu kiganiro n'abanyamakuru, Minisitiri Blinken yasuye urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ruri ku Gisozi. Mu butumwa yanditse yagize ati, nakozwe ku mutima n'uru rwibutso kandi nashimishijwe n'umutima ukomeye w'abarokotse n'iterambere ry'iki gihugu. Umuryango wanjye nawo wagizweho ingaruka na Jenoside yakorewe Abayahudi, rero numva neza akamaro ko kwibuka aya mahano akomeye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye umuhate w'u Rwanda mu kubaka ubwiyunge. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tukivuga ku by'uru ruzinduko rwa Anthony Blinken mu Rwanda, abahagarariye imiryango yagizweho ingaruka n'ibitero by'umutwe wa MRCD-FLN mu bice by'amajyepfo n'uburengerazuba bw'u Rwanda bababajwe nuko batabonye amahirwe yo guhura nawe imbona nkubone. Bashakaga kumugezaho akababaro gakomoka ku ngaruka batewe n'ibitero bya FLN, umutwe wari uyobowe n'umunyapolitike Paul Rusesabagina. Eric Bagirubusa arakomeza. Bari bandikiye Bwana Blinken bari wifunguye bamugaragariza ingaruka batewe n'ibitero bya MRCD-FLN. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamisaba ko umunyapolitiki Paul Rusesabagina u Rwanda rwamurekura nk'umuntu wari ufite uburenganzira bwo gutura muri icyo gihugu. Icyo kibazo cy'abantu cyabajijwe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kiganiro we na mugenzi we w'u Rwanda Bwana Vincent Biruta yagiranye n'abanyamakuru. Also, we understand that you are unable to meet the victims of FLN attacks due to the tight schedule, but what would you say to the victims and their families? Bwana Blinken yagize icyo akivugaho. Hari benshi bagizweho ingaruka n'ibyo bibazo byabaye. Nagombye, iyo bishoboka, nagombye kuba nahuye nabo nkamenya uko abo bagizweho ingaruka n'ikibazo nabo bose, ariko nubwo wenda ntabonye umwanya, ariko hari igitekerezo mfite mu rwego rwa politiki, nzamenya amakuru y'uko byabagendekeye. Abagera kuri 95 bashyize umukono kuri iyo baruwa ifunguye bahagarariwe n'umunyamategeko Faustin Murangwa. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi ry'Amerika, Murangwa yasobanuye bimwe mu byo bifuzaga kubwira imbona nkubone umunyamabanga wa leta Bwana Blinken. Icyo tugamije kumubwira kwari kumubwira yuko afite amakuru niba ariko ibyo twibwira ariko bimeze, yuko afite amakuru y'uruhande